bersama. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Oke, kepisanangan tatuong kumadatin insanan. Onsikaw tu kano ta kakagod kapag yampay dot tatuong bay no. May ta kapatilang buso miyampay dot sumbayang tako. Kinarahingan iswang kerajaan sorga, konsikaw dot timpu diti, insan pakagoy had kapag yamong, maya dot kaisisan na sumbayang, isalam ubor sa dusun. Onsikaw tu ititimpu nga paguna na gidahay mangukab, mangintang di boras-boras no, may dat papatunod pakagudahay, dat aparagat iswang nakatumbayaan, nagi pendalanan dahay mentok di karohyan. Tinasambayang dahi iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Oke, kepisanangan kumadati. Puji Tuhan tu magadaw pumatid dondo dahiti. Kuno kailad dinado kayo magadaw ko rumasam. Nga hiti na pa nga magadaw. Wasimbayan ni minagindalan dita daw bayno nga siyodo pa kuno pumati. Nam oyo ta kuno pati siyodo po aruhay no magadid. Jam kasiyamom o pinta nga ilo. Nga andada don ta ko pod ongo taluno pod minute lah. Tadaw di bayno iswanggot ay kinendalanon dot sumambayang tumbayan ako dot otod to ko mantad pangahakan kinarahingan tunakan takod ay minirapo nagi nakapagyamong gat tampinay kom balutan iswang dat sambayangan. Montak dahay sendiri nga minay suli sabat kedua do minay suli dot ay pasar daerah Sandakan. Nakarikotid hila gereja lubuh di sabat di bayno. Miyampay ay nakapanguhup nakamong gat iswang kepelayanan lawatan di penangid sa dopon. Jadi isay no po hit harap kinasiwatan no minintang idit haron nagit link dat numan ko pay langad iswang grup iri na hit kinapagyampayan dahil gereja lubuh penutupan dat kumpulan ko mga narohani nga kapi ya sangkuro lain dat handphone ko dilo tumbayan ako dat kita hinda kapi hit siaran dat numan patumboyo idi nga ay ilo na padahod handphone nam edit mumbala minturo gasumano kagayat da piramutan da olumis. Sa ninaro dita daw di baynohom iati na po nga pinapendalan ta kabaktian mantad po dit hari Jumaat o Vespa gisom na di kaswabon di sabat di baynom kay okot bahar pakago acara belia har pakaguit
puji-pujian ipanang isadapon harapangay seminar sayra dat natutupo sa batam kauli takod iwalay tokom ahuyan. Ilo po di mata nga iya disiodop ahuyan mo ti. Nga haro timpu-timpu dot iyo di nag-iikaindalan dati nga inapahikano dat mampay tay ka may among git papaindalan dat program rohani di nga akon na po kay tapa no ikusay nga mikaruhang no ikusay isawa daw o basan yung matid iyad di itanganak ikamulakan itanganak hinggo kadang-kadang umodop kano pa kamodop hilawalay api akodop nga agumuit program mo suway dot ay pendalanon di tanganak dati. Jadi kauli ta kananda nga mangingimburu naginda ka daw nga ahuyan ta kanamadi. Iti napakantakan iti nga akon ko kaindalan montokot iyati sebagai anggota jemaat nga nogi awayaanom o timbabaan dit ang pamimpin rohani dati painsuang na nga iti nga mositar. Mantad ko mositar gyam sibuk di siyo. Mantad da kinasibukan idi iya na pondom iya nandohot mangurus sa ila tanganak. Jadi isawo ay katanud. Piro-piro rikoton lawatan pengkura nga ay iyot din kadang-kadang nga inahitapa ini mositar ot katanud kamong papaindalan di tugas-tugas rohani. Nga iti nohot ay cabaran montok dati dat timpu bayno. Hinggo dat okon nako igereja tokon kanu papaindalan pelayanan nga sayra da kauli tokon iwalay dati ikeluarga dati sang kawalayan nga dati dat papaindalan na pelayanan. Haro nagi kantakan dot ay inapondahi molohing itapa tay kay tina nga kandasani dati iswang da gereja. Nga kakitanan no nga inaponday tanganak nga kurang dilayani. Ipangintangan di tanganak kadaw nga misusuay do pangintangan tokom itanganak. Iswang da gereja aktif takoy sebagai demolohing. Mungkin dat iya usay ikaruhang no. Aktif toko. Nga imatoh na po di tangana kom ihati na po nga igereja iyo di. Hiri na po walay nga magiagal na po. Magiagal na po tit. Ay kamuan ko na po magiagal nga misuway na kantakan dat aparagat ko dilo gereja umroro yohon ko ang anggota bontugon to ko nga sayra na pod kaulid iwalay yedit ay so ikandasan di tanganak kumadati nakura mari to yed kakuan na po nga ino po hipalayanan dati nga okito nod igereja nga iwalay na po hom ay amu kaintalang amu okito amu nagi kaimbulay do okito di it anagi aro kaimbulay dit ko kaparagaton dati igerejat okito di tanganak isuang dot satu tawarik hapo da monom
minangigit tot ait aralan pagindalanon Raja Daud isuang dat pelayanan. Ina pa di tabut ta kinarhengan dinga gini tandilo da sinumuang ngayon na di pailihad id pin itanga-tanga di kemah di numan papasanga di Daud montokiddi. Iyalo na padidim pinapasamba di korban bakaran korban keselamatan di itaguang kinaringan. At kedua, saya na pa nakatalibik persembahan korban bakaran keselamatan may nadisyo barakatay i bangsa Israel isuang dengaran de kinarahingan. At katalu, may nagdisyo pagidudua kumad moniki ditulun Israel kusay kotondu kumadelet tisom tiso sa kaping roti sampatod de daging sampatod nagit kui kismis. Ako na kairi nga numan nagisyo angkata o pagilitan da tulun de Lewi ayat keempat. Pira-pira tulun o silip palayan itaguangan da tabut ta kinarahingan papabantu ka kinarahingan da Israel nagi mamarayaw da tondigon montok da kinarahingan. Mila takay patilambusan nila tilambusan na po dati bacaan lagi sa pupusan nila satu pasal. Sayra na po di ayat keempat na po dam talu. Buk tawarik ke pagulu koho padam monam ayat keempat na padam talu katalib na padidi sayra na pad ino poit insana nit bangsa idinga tisom tiso dilo minuli dahilo walay daw idaw dinya minuli nunuman disyo manahakdot salam kumad sang kawalayan kepada seisi rumahnya. Jadi iati iti ahuyan tekenon saninaru program bo gereja nga kada dati lihuaya keluarga dati tanganak dati ilowalay yolo kadaw nga opor luhi dat ait sokongan sokodung dati miagal nedit sokodung dati hilo gereja opuri mana ning tiga kopiati semua nud kita dati haro program gereja nga inapahit kanum mampai gisom bo pupusan nga bobos na nahitapa akon pondod memang gahara tugas nu diri gereja sakir pia bobos piad akuri nga itapa tina jarang-jarang nomotin itapa nga hiri itina nga hiri itanganak nga insanan do hiri gisom mo na pupusanit acara gereja jarang-jarang imati kapiyatid deh. Jadi mantan ko iati sebagai molohing pemimpin isuang gereja kada dati lihuay dat okon ko hiri na gereja pelayanan dati nga sayra kauli tako ina pay pelayanan ding patilambus mila na pampaing kura taka na papendalan na pelayanan dat gereja pengka taka na gid isuang na keluarga dati hara timpu dat iati na po nga opurakis temod toko aparagat asaragas temod toko di gereja nga sayra da karikata iwalay ina po dihit kasaragasan nu di kapurakisan nu kaparagaton oton torodok kotay ko pengkuro kauli nga natagak ano di haro mata ko insalawon dat haro hit kakitanan po dati pemimpin suang gereja kanda santo ko nga inapoy tanganak isyom di tay sito mod kumadit itapa tay kay tinadaw diri gereja boleh jadi dat yolo na pangahiri na gereja miya galidi nga tumbayan ako akon ko irihot kaubasanan dati paingkurah ta kanu pod isuanggat papendalan na palayanan gereja lobi padadid isuang dat keluarga Raja Daud sendiri sayra dat
nakumbangan ni tabut perjanjian, pinapasambah korban, minonikid ay nunu pinatikid di siyo, ayat katalu, nanuan monikid tulun Israel kusam tandu, tisom tiso sakapi ngoroti, sompopo to daging, om nagi uy kismis. Sayra do kendalan niri, kauli ngay tangawlun, uli isya dihilaw walay daw, untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Nunu hila salam. Milay dati borasan dat. Ay asanong tatuong, katay ko pa yung kuro. Nga, tumanod do pa panambarasan dat sinuratan panambasan dati tatuong bayno. Inapohit man dati pendalano nga, paindalan do igereja, iwalay nga, kano to ka pendalan itit. Pelayanan dati montok ke kinorohingan. Kabagal montok ki Daud dat inapohit pinindalan idi nga montok na kebangunan rohani montok tulun-tulun da Israel. Om songkuro ginayo kepentingan, ginayo kesonongon, dat iti na papalayanan iti nga kanu dati kaingkakat da igereja. Ato ko olimon dat pentingi mo ti kadaw ti. Okon na po ko iya, iyoho, iyokoyu, ikanu dat manaha katimpu, kasiwatan, kausinan piya, montok kapalayanan na gereja, tumbay antokod iti na papalayanan nga kanu dat tumilambus at kapanaw. Haro na piro-piro akon ko insan hano kanu. Haro na piro-piro o kita datid okon na po ko isiyo, okon na po ko iyolo, ina po palayanan ng gereja di nga opisok. Ang puji Tuhan, hali piyagi sambot katuhon, siniya nga ina po semangat pelayanan dati nga malab-kalab kasari. Di tadaw bay no, hilo ihaid gereja lubu, kadi papanganak kamulakan nga ino po okitod lobby aktif nga ino giit orang-orang senior. Hinggo-hinggo nga dati nga jarang-jarang haroh piya nga okuri-kuri no kita dati ino po aparagat nga iti kamulakan. Kagumuan no pohom inohit 40-an, 50-an, 60-an. Nga sorohan na datid okon na po ko iyo kayo. Mantad po di omulok ko po mgisam mo dondo nga ino po rusod do pelayanan nga haro kasari, semangat pelayanan haro kasari. Iri po ikuman ko okon na po ko iyo kayo. Isay na kayo lod ino po hit pelayanan hirig gereja nga mumbalamisok. Mantad ka mulokon gisam katuhon. Jadi penting kadaw iti pelayanan di isuang di gereja. Isuang ga ayat di isuang got 1 Tawarik 16 ayat kaiso gisam mo kaapat. May no di siya pagiduduo kumadit tulun-tulun da Israel. Usay tay katandu. Idawd no padi nga minangangkat nagi siya di mantadi suku Lewi dat tumaguang di pelayanan mentokot walay sambayangan rumah ibadat. Aminagi tabut perjanjian Tuhan. Dadamot ti inapadihit sambayangan idi nga napupusan manikid dapadi tulun nga muli mo teresa muli mamurimon di barakat kinarahingan datadaw didi idawd kadaw nga minuli dondoh na padi nga sayra da minuli isiyo okon na di ko sebagai sangulo na raja suway ko isi na pom sawak kusay tapa
dot manahakot berkat mayad sambayang montoki keluarga sang kawalayan daw. Iya tinga iya dihiboh ki. Dondo isuang tekod pelayanan hila toko gereja. Om seira na pondoh dot inapohit koindalan toko acara-acara ini sebagai oyoon dari gereja nga kauli toko na pom sebagai sangulo na tapa usay inapohit tugas dati sebagai oyoon miagal ko el dahidi nga hirih toko na po walay nga rayton na tulun dat iati na pa nga sebagai sangulo na tapa. Okay? Tukom haradi mangigit tat may dating ilat channel YouTube bobay na hoy. Susuai mah tadi kemoyan nila ki. Sekira iati sebagai sangulo na wayon iswang kongonduan tay ko it wayon da tanganak nila gereja saya kauli to ko iati sebagai sangulo na tina. Ya di nakasari it kaboras. Iswang piad ay antoko di tugas-tugas dati mo ni kita daw sangulun ko mangingia sigu ka. Hila sikul sigu kagya. Ipi ay tanak no nga hila ako na pasikula mesti mamarait ka sigu ka. Kada pamarait dohod mami. Tay ko ay tina ibu mama mesti riton pamarait no pada nga sigu ka. Hila sikul nga sayra na pa kauli takod hilod walay molahing takod di tanganak sebagai sangulo na tapa nagi sebagai sangulo na tina. I masitar nga i tanak nga ano daw mamaretot ay pastor kaguma di tapa ki nga tapa nagya daw mungkin dat apa tay ko dedi kadi dan orang putih kawasan ki iya di no bari ilo no hit noray tandat kaing kokoton di siya sebagai sangulo na raja nga nilihan isiya na pa nga sebagai no podi nga sebagai sangulo na sawo tapa pinapaindalan dat berkat kuma keluarga daw. Jadi okon ko memuri montok kono sebagai duoyo onda gereja di berkat-berkat tet kaindalan mayat dat ay program hari sabat manikid sabat okon ko irini puri monondati nga okon nagi ko kanu takod manikid sabat pependalan dat pelayanan isuang da gereja okon na ko irihat tamodon dati okon nagi kadaw ko mantamong pependalan takod di tugas-tugas dati dat inuman pasinggunay te ko pinasanan kumadati isuang da gereja okon nagi ko momogompi na dit bangunan gereja o harodi turuon nangarag na dilat pangukaban na totobon haros saramin dat nangababak okon ko irihat okon ko iri ni tugas-tugas dati nga may to kono umbalay dat papendalan pengkurahit numan di Raja Daud patuduko dadamot to kad papendalan isuang gereja mintong-intong to kono moid i napay pelayanan hindi nga tidak gagal di dalam papendalan na pelayanan na keluarga. Haron na po kagagalan dati isuang na keluarga nga irinahit gunon dorogon dot may pangimbayat ta kagaga gisam iyati na pa nga harohin do korotuan dati isuang gat pelayanan hilab gereja am keluarga.
right no padilo nga harodi ti komondet kopi timbang. Isuang da gereja nga kanu tokod manguhup isuang pelayanan, isuang gawalay nga kapitimbangi kanta kanidi, kapitimbangi pelayanan dati mentok ke gereja om nagi mentokot keluarga tanganak dati. Ino pa nanuanuh dati isuang ke pelayanan gereja nga maha dadat mila dati man paindalhano om igitan dati isuang ke pelayanan dari keluarga. Paingkurah na pahit mila dati paburuan, may na dati paindalano, manambayang takod di keluarga dati, isuang kaboboroson, om nagi isuang kaboboyuhan dati manikid timpo. Ipinatudok di Raja Daud, sakira na pod mila dati borosan iti nga, sayra na pod hiri gereja, na hatas no pongo, ikaindalanon di perbaktian dahiri, uli na di siyo, hiri walay ka daw nga nakano hisid pupatilambos dit pelayanan daw man to ka keluarga. Okay. Agayo panumbayaan ko dat ay montok no padatid i gereja kadang-kadang gat harot ti kaubasan datid mo nakisikap no pamuli. Okay. Mararaw no pamuli dat mantad hiri gereja muli dari walay. Hari Sabat ti maararaw to kamuli. Jadi sekiranya pada dit araraw to kamuli mano pada dati it osono nga pamusarahan nga anay siyo kandadet papaindalan na pelayanan montok ke keluarga daw. Ikalansan ando iri hidahit kaginawaan ng paindalanan dati. Nga hinggo nagidi ajarang kuman kuno pad ajarang nga iho nga harohi kagagalan kud hilo. Insanan tako nga haro kagagalan dati. Ako nun tako dat ina pa yung bobo so osusad mamagayat, mangimbayat, it momonsed ina pa hit anggota jemaat idi nga minsomok isuang pelayanan aparagat tilad isuang ketumbayaan nga itinigi keluarga dati. Ya timagyang Pinay magangat ko dit taka no itabang no itong tadi no magangat ko sumang isuang pelayanan nga sonong naging magangat ka di tambalot no suway ka magangat ka di keluarga no sendiri. Agat ulom nakurar itu iya di. Kadabor sad it iya kayo magyang Pinay. Boleh jadi ipiyahi karuhang itanganak nga agat naging mamisunod na mamagayat diolo damin samok isuang na pelayanan. Haro timpo-timpo iati kadaw nga o tingayaman to koy nakuro. Tumantad ko iati o isisa o walay iolo nga kokito kaylo hilad paingkura kaboboyuhan no paingkukura ay pagindalanan dat ay rohani no no padi kuasa no magangat diolo dat ay lan na dilad iya nga ngaran na did active pa hila gereja ay oro kaboboyuhan kamo ti dilad di irinohik apangkal dilad ilo piya magyang Pinay nga agat nagi kadawd magangat dilo. Nga tumbayan to ko sayra na pod ginawa dati monopot makiano to ko panguhupan kumakinorohingan tapot nagid iya di kaboboyuhan dati harohi kasilapan kasalahan dati sebagai tulundat ay nakaduso nga kada to ko kapasay dat papatudok mangahak mangigit kasaridit mengimbayat it ay keluarga dati sendiri demi samok rumikat kumakinorohingan.
Karikatan datid i gereja manahakot ay sokadung kumadati montok kepelayanan da isuangget keluarga. Ikan anu to kependalan isuang da keluarga milo na gid ay gitandati det ay montok kepelayanan isuang da gereja. Jadi perlu daharhi keseimbangan nati dahiri. Okon ko i gereja to konod aktif iwalay aiso. Okon ko iwalay to kono momogampi no dit keluarga nga sera karika tila gereja ato ko umuhup da pelayanan dahiri. Komo padi nga mana padi taniba iti pelajaran dati tong bayno iwalay adati atong kiadan i gereja nga kahno toko det manguhup isuang na pelayanan i anu datid isuang nga gereja milat dati pendalanan det mentok keluarga dati paingkuro pengalaman datid isuang keluarga maya da pelayanan nga irene mila datid igitan kadaod ay patilambusan dati mentok kot pelayanan det hirig gereja ipagyuhupan dati. Okay. O gumuot Tanto Borogon atau kay Olimon nga maya da panguhupan na kinarahingan tumbayaan tokod haran na pohot pobion da kinarahingan dat manguhup dati sayra dat rumikot ang makyano toko umadis siya. Okay, pahitian toko nati panambarasan dati tutong may no. Kano misisa tokod isuanggot sambayang kompokon. Kinarahingan isuang kerajaan sorga. Tatuang diti insan pod on si kawihay maya da panghakan no. Gisamban na kano yahay dat minangimbulay pakagu dat kaboboyuhon dahil isuang pelayanan gereja amwalay. May nahay uhupay may dara dahil kapitimbang pengkurap kandalan dahil iwalay inagi gereja. Gisambot o kono ko hari adadan nga insanan no poilo nga kapuriman dat opusaw kapusahan isuang dat pelayanan. Gumo kagaton dahay gumo nagiit kanod ay magampong katumbayan dahay o girot umadia nga may nahay uhupay may dahara kasari ginaw dahay gumirot o minsamok umadia Tuhan. Tatuong diti sumbayang gihay montokot ang utajo matahitinsanan isuang da kalidasan diolo paingkuran na pay awayaan nga sa kiramientok da karahianu anu la pangalingasan anuan nagi semangat supaya kano patilambus kasarid ginawo kaposian dia lo dit sumon di lumansan kasari kumadia isuang ganunu no pakasari akan takan. Konsiko nagi isuang ko dapon dahay nga simbayan sayra dat suab opasik yahay mempekotoo da no pendalan dat tugas-tugas dahay tisom tiso lagi munguhop kasarit isuang dat pelayanan. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, hinako po kapiruba ta kakagod tatuong gasuwab.